My naam is John Ray, ek is die verkoopbestuurder vir Paxus, ook in Bethlehem, die takbestuurder. Ons sit vandag hier so met die nuwe DJI Agras T50, die lugbespuitingshommeltuig wat die boere gebruik vir die bespuiting van chemie en dan korrelkunsmisbestrooiing, dekgewas saad en natuurlik onkruid korrel bestrooiing wat ons doen vandag hierso. So een van die groot voordele wat ons vandag hierso het met die T50 is heel wat groter radar. Daai radar is ook gedupliseer, so agter op die drone het hy ook ene wat sy obstacle avoidance baie beter maak. Sy binocular vision system is ook verbeter. So ons sit met twee pare van hulle in plaas van net een paar. Die verbetering op die pompe waar die T40 net 12 liter per minuut kon gee, sit ons vandag met die T50 wat vir ons 16 liter per minuut kan gee met twee pompe. Sodra ons die twee ekstra nozzles voorop sit wat hier onder gaan inkom, kan ons sit met 'n 24 liter per minuut flow rate. So wat ongelooflik is van die T50 is, hy gee vir ons 'n 9 meter baan teen 36 km/h spoed. Wat hulle nogal 'n ongelooflike masjien maak, soos julle kan sien ook. Met al sy sensors en sy liggies, maak dit ook 'n ongelooflike masjien om in die nagte mee te kan spuit. Ons kyk na enige syfer van tussen 100 en 110 hektaar op 'n gemiddeld per dag wat ons kan spuit. Een van ons kenmerke op die T50 is ook die verbeterde en vergrote strooitank, waarmee ons korrelkunsmis, dekgewas saad en soos ons gesê het, ons korrel onkruid kan strooi. Enige saad tussen 0.5 en 5 mm. En ons kan tot en met opgaan van 450 kg per hektaar, wat ons prakties kan strooi. Natuurlik, hy kan meer doen as dit. En dan hy het twee verskillende hopperkanale wat ons kan opsit vir die ouens wat tef en lucernsaad en so aan wil strooi. 'n Groot verbetering op die nozzles wat ons hierso vandag het, is dis 'n sentrifugale motortjie wat ons op het, wat half werk as 'n atomiseerder. En jou druppelgrootte kan ons enigiets tussen 50 micron en 500 micron verander, wat vir jou heelwat verskeidenheid gee op jou penetrasievlakke en natuurlik wat se gewasse jy wil spuit. Ons bied nie net vir die ouens die drone as 'n produk aan nie. Wat ons ook doen is ons fokus baie grootliks. Ons belê baie groot in ons kliënte in opleiding, nommer 1. Nommer 2, die belangrikste punt is jou naverkoopdiens. Ons bied bystand vir die ouens, nie net met parte en met opleiding en so aan nie, maar ons stuur mobiele tegnikuste uit na jou plaas toe. Ons grootste verantwoordelikheid by ons kliënt lê om jou so vinnig as moontlik weer in die lig te kry as daar iets sou gebeur. So hierdie is die 12 kVA DJI kragopwekker, en hy laai ons T50 battery vol in 9 minute. Die batterye sit met 1500 siklus leeftyd. Een battery gee vir jou omtrent so 2000 hektaar se spuit op waarborg. En dit basies met 'n pakket van 4 batterye gee vir jou 8000 hektaar in totaal wat 'n ou kan werk op, voordat ou enigiets moet begin dink aan batterye vervang en so aan. Die opleiding is 'n 4-dag kursus, alles van teorie waar ons jou deurvat, hoe om kontoure te spuit byvoorbeeld, parallel met dit 90 grade met die wind te spuit en so aan. Ons vat jou bietjie deur 'n paar teorieprinsipe. So indien daar enige navrae is, kontak ons asseblief www.paxus.co.za. My kontaknommer is 071 044 6200 en ja, asseblief as jy ernstig is oor drones, ons is ernstig oor ons kliënte. My name's Jordan Jeffrey. I'm the branch manager for Paxus Middelburg. We have 4 branches, whereby we've got one in Paarl in the Western Cape, Bethlehem in the Free State. Our head office is in Ballito, and like I say, I'm the branch manager for Middelburg. So we've got our 4 branches nationwide. We've got parts, cabinets, and our after-sales service is driven through the integration of the ETG group, where Kynoch has also boarded onto us, and we are expanding further and further. So with the ET group being onboarded with us now, we are pushing further north into the African countries, our neighbouring countries, Namibia, Swaziland, Botswana, Zimbabwe. We are moving further north. We're currently busy with Zambia and also Uganda, where we're looking at providing more drones into the North African countries. We've been around from the beginning, so we started the agricultural drone industry in South Africa. We've got the largest footprint at the moment, and our after-sales service is second to none. You can see the technology is definitely being seen by farmers. We have very traditionalist farming mentality at the moment, but they are seeing the benefits. You've got no trampling, your penetration is phenomenal. Your coverage is very precise, and that's what farmers are looking for. We're looking for that precision agricultural chemical application. The demo days that we do, we go out to the farmers. We've done our own trials, so we have a look at what the results are with crop specific, if I can say it like that, and we've got that information. We partner up with DJI for that information. We've got our own R&D, like I said, and we carry on with that there. What it does for us is it gives us the evidence when farmers are hesitant that we can supply the information to them, and they can see how beneficial it is
for the application to be sprayed through an agricultural drone.